Kada se pomene Kosovska bitka, jedno ime se gotovo uvijek izgovara sa sumnjom. Vuk Branković. U narodnom pamćenju on je često predstavljan kao izdajnik, čovjek koji je napustio bojno polje, čovjek koji je preživeo dok su drugi poginuli. Ali ovdje se mora postaviti jedno tiho, ali ključno pitanje. Da li je istorija zaista to rekla ili smo to mi vremenom počeli da ponavljamo? Ovaj video nije pokušaj da se ruše mitovi, niti da se mijenja značaj Kosova. Ovo je pokušaj da se razdvoji ono što zaista znamo od onoga što smo kasnije dodali. Kada govorimo o Kosovskoj bitci 1389. godine, moramo odmah reći jednu neprijatnu istinu. Savremeni izvori su oskudni. Ne postoji detaljan opis bitke. Ne postoji precizna rekonstrukcija svakog pokreta. Ne postoji zapis koji jasno govori ko je šta uradio u odlučujućem trenutku. Ono što imamo su kratke hronike, crkveni zapisi i kasni istorijski spisi, često pisani decenijama nakon događaja. I upravo tu počinje problem, jer ni u jednom od najranijih izvora ne postoji jasna optužba da je Vuk Branković izdao. Nema zapisa koji kaže da je prešao na stranu neprijatelja. Nema svjedočanstva da je namerno napustio boj. Nema dokumenta koji ga proglašava krivcem za ishod bitke. Jedna od glavnih stvari koja je kasnije doprinela negativnoj slici jeste jednostavna činjenica. Vuk Branković je preživeo Kosovsku bitku. Knez Lazar je poginuo, mnogi vlastelini su izgubili život. Sama bitka ostavila je utisak katastrofe. A u takvom obrascu pamćenja preživjeli često postaju sumnjivi. Ali preživjeti bitku, posebno srednjovekovnu, ne znači nužnu izdaju. Bitke tog doba nisu bile uredne formacije sa jasnim početkom i krajem. Bile su haotične, dugotrajne, često bez jasnog pobjednika na samom terenu. Povlačenje je bio deo ratovanja. Pregrupisavanje je bilo normalno. Opstanak nije bio moralna kategorija, već vojna nužnost. Još jedna važna činjenica. Nakon Kosovske bitke, Vuk Branković nije nestao. On nastavlja da upravlja svojim oblastima, nastavlja da se suprotstavlja Osmanlijama. U više navrata odbija da prihvati vazalstvo, pod istim uslovima kao drugi srpski velikaši. Da li bi to radio čovjek koji je već jednom izdao? U istorijskim dokumentima Vuk Branković se pojavio kao jedan od posljednjih koji pruža organizovan otpor. I upravo zbog toga on kasnije pada u nemilost. Ono što će kasnije oblikovati sliku o Vuku Brankoviću neće doći iz arhive. Doći će iz epske tradicije. Narodna poezija koja ima svoju ogromnu vrijednost ne funkcioniše kao istorijski dokument. Ona traži simbole, traži jasne uloge, traži junaka i izdajnika. Otpor međutim nije trajao večno. Kako su godine prolazile, pritisak Osmanskog carstva postajao je sve jači, a prostor za manevar sve manji. Vlastelini koji su ranije birali kompromis, uspjeli su da sačuvaju deo svojih posjeda. Oni koji su dogovlačili, gubili su tlo pod nogama. U tom novom odnosu snaga, Vuk Branković ostaje izolovan, bez jakog saveznika, bez zaštite šire političke zajednice, između sile koja nadire i okruženja koje se prilagođava. Ta pozicija bila je opasna. Krajem 14. veka njegove zemlje bivaju postepeno razbijene. Nije u jednom udaru, već nizom pritisaka, pohoda i gubitaka. Svaki korak unazad značio je manje ljudi, manje vojske, manje uticaja. Na kraju, Vuk Branković biva zarobljen ne na bojnom polju slave, ne u trenutku pobjede, već kao poražen vlastelin koji je izgubio političku igru svog vremena. On umire 1397. godine u Osmanskoj tamnici, bez sporazuma, bez nagrade, bez povratka. To nije sudbina čoveka koji je izdao i bio prihvaćen. To je sudbina čoveka koji je ostao bez izbora. Ali istorija se ne pamti samo po krajevima. Pamti se po onome što ostaje posle. Vekovima nakon Kosova, srpski narod živi bez države, pod tuđom vlašću, slanjajući se na pamćenje kao jedini oslonac. U takvom pamćenju, složene političke sudbine postaju teške za razumevanje. Potrebne su jasne slike, jasne uloge, jasna podela. Tako se vremenom čovjek složene biografije pretvara u jednu jedinu reč – izdajnik. Ne zato što su izvori to rekli,
već zato što je priča tražila ravnotežu. Kada se vratimo dokumentima, bez potrebe da rušimo simbole, postoji jedna tiha istina. Vuk Branković nije bio lik iz priče, niti nosilac jedne jedine uloge. Bio je vlastelin svog vremena, čovjek koji je delovao u okolnostima, u kojima su sve odluke nosile cenu, a ishodi često nisu zavisili samo od volje. I možda upravo zato njegova priča zaslužuje više pažnje, ne da bi se promijenio smisao Kosova, i da bi se razumelo da istorija nije uvijek pravedna, ali jeste složena. Kosovska bitka ostaje temelj, Lazar ostaje zavet, a Vuk Branković ostaje posjećanje da između mita i istorije postoji prostor koji često ne želimo da vidimo. Ali upravo u tom prostoru nalazi se razumevanje prošlosti.